Iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje ku banyamulenge, ku bakongomani ndetse no ku banyarwanda, ariko by'umwihariko ku bakongomani. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, akaba yari umuvugizi w'igisirikare cya M23, umutwe wirwanyeho cyangwa se umutwe watwirwaneho, intare za Sarambwe. Yakoze byinshi, yahigwaga ku rwego rwo hejuru, yahigwaga n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahigwaga n'abagashakabuhake, yahigwaga n'abacancuro, yahigwaga n'impande zombi, ariko birangiye mu gitondo cyo kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu masaha 11 z'igitondo nibwo iyi nkuru yagiye hanze, aho yaje kurasirwa muri Kongo, mu gace ka Kabaya, muri santere ya Kabaya, aho ibitero bya drone byibasiye aka gace kari kamaze igihe kagenzurwa na M23. Aho rero muri iki gitondo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyohereje indege za drone zirasa zitarobanura, zirasa abantu benshi, aho birimo no kuvuga ko hari n'abandi benshi barembye bikomeye cyane kubera ko nabo bamaje kuraswa. Gusa uyu umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma we yamaze kwitaba Imana. Iyi ni inkuru dukesha ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, haba Radio Okapi, radio ya Loni ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yatangiye ivuga ko urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya M23 cyangwa se ihuriro AFC M23. Mu rukerera rw'uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu masaa 8 nibwo FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyakoze operasiyo cyangwa se cyagabye ibitero ku mutwe wa M23, aho bari bamaze igihe bakambitse ni mugari agace ka Kabaya, ndetse ibi babikora barenze ku masezerano y'amahoro aheruka gusinywa, aho mu bikubiye mu masezerano harimo guhagarika intambara, guhagarika ibitero hagati y'imitwe yombi, ndetse no kutongera kuvogera, dore ko hari ibice bimwe na bimwe byategetswe ko bisubizwamo abaturage, ingabo zombi zikabivamo, bikava mu biganza bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikava mu biganza bya AFC M23, bigasigara ahubwo biri mu biganza bya United States of America. Niko amasezerano yavugaga ko icyo aho ku gace kagomba kusigarwamo n'abaturage gusa, nta muntu n'umwe ugasigayemo. Ni nako byaje kuba bigenda, gusa bongeye kwica ibikubiye mu masezerano y'amahoro, ari naho haje kugwamo intwari y'abanyamurenge, intwari y'abakongomani, intwari ya AFC M23, umugabo wa mbere wicaje umuzungu amwibutsa ko agomba kubaha uburenganzira bw'abanyamurenge. Niwe wababwiye ati twebwe turarwanira uburenganzira bwacu, turarwanira igihugu cyacu, turarwanira umutekano wacu, turarwanira ubutaka bwacu twanyazwe, twimwe, turarwanira inka zacu zariwe, turarwanira abana bacu, turarwanira abagore bacu n'imiryango yacu ngo yongere ibone amahoro. Ariko mwebwe nta kindi murimo kurwanira, murarwanira amafaranga. Ngire ngo murabyibuka neza umwaka ushize, hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri 2025 nibwo ibingibi byabaye, ubwo abacancuro batabarika bavanwaga mu gace bari bafashwemo, aho bari barafashwe mpiri, maze boherezwa cyangwa se ku mugaragaro bongera gusubizwa inzego zigiye zitandukanye, ariho banyuraga mu Rwanda basubira iwabo. Ni nabwo rero uyu mugabo yaje kwamara cyane, bamwita Lieutenant Colonel Wiringoma. Kuri ubu ngubu rero igitero cyatewe mu masaa 8 z'igicuku cyagabwe ku ngabo za M23 cyarangiye gihitanye uyu mugabo Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni benshi bababaye, abanyamurenge agahinda kabeguye, ariko hari abarimo kubyinira ku rukoma, umwanzi ari kubyinira ku rukoma, abo twavuga abayobozi bakuru b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
bagashakabuhake cyangwa se abacancuro bamwe bapfukamishijwe na afande Wiringoma, Liyetona Koloneli Wiringoma, barimo kubyinira ku rukoma, dore ko yari operasiyo ikomeye yarobanuye igahitana abatari bake, barimo n'uyu wamaze kwitaba Imana, Liyetona Koloneli Wiringoma. Ntitwatuza iyi nkuru tutihanganishije abanyamurenge, tutihanganishije abasirikare babanye nawe, bakoranye igisirikare, abasigaye, dore ko agiye avuga amagambo menshi ndetse agiye akomeye, aho yagiye avuga nyuma y'urupfu rwa Makanika, Afande Makanika nawe witabye Imana, avuze amagambo akomeye avuga ati bashaka kuzica abanyamurenge bose bakabamara. Yarwanye urugamba, yagiye yumvikana mu bikorwa byinshi, ndetse mwamubonye kenshi, mwamukunze uruta agira akagero, ariko birangiye umwanzi amwivuganye. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, tumwifurize kuruhukira mu mahoro, tumwifurize gusanga abandi azatashye benshi bakoranye akazi arabasanze kandi atabarutse nk'intwari. Bagiye babivuga kenshi, bavuga bati aho gupfa upfuye ubusa wapfa upfiriye igihugu cyawe, wapfa upfiriye uburenganzira bwawe, wapfa urwanira ubwoko bwawe, wapfa wirwanaho aho kugira ngo bagusange iwawe bakwice. Yagiye abivuga kenshi kandi yagiye abikora kenshi. Yari umuntu ukunda kuganira, ugira morale. Ngira ngo mwagiye mumubona ari kumwe na Scovia Mutesi, ukabona ko abaganiriza yishimye kandi yitonze, avuga ubona ko azi icyo arwana kandi azi icyo ashaka. Tumwifurize iruhuko ridashira, Nyagasani amutuze aheza, kandi buriya igihe cye cyari kigeze, ibyo yakoze yarabikoze, ni igihe cye cyo gutaha. Reka natwe tubifurize gukomeza kugubwa neza kandi mukomere. Imana yaremye abanyamurenge, Imana yaremye buriya bwoko ntabwo buzashira, amaherezo y'intambara batangije izarangira.